So yen that in traveling, this is Ayatul Kursi. As Khotman Nacho, ki verse ya Quran ya budulo ba Modimo because of so this verse in the whole Quran, how would you say Baruti? What is the best chapter in the Quran? Surat al-Baqarah, the second chapter. Why? Because it has this verse. Okay, why? Because it has this verse. Because this verse is the best verse in the Quran. Why is it the best verse in the Quran? Kauri, from start to finish. It's the purest verse in the whole Quran. Translation ya thing. Speed. Yeah, the speed. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Mudimu kena o eleng gore kena o eleng gore ga gona modimo o ore ga gona yo o dumelagang gore re mo rapele ka ntle ga ene yo a phelang yo ka segwe al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm a tsebe ke boroko ebile a robala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard ke tsa gage tse di leng ka magodimong le mo lefatsheng man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni akere ra tseba mo surat al-fatiha ire maliki yawmiddin gore ke kgosi wa letsatsi la kahlolo so ka tsatsi la kahlolo re tsoka ba emedi o tla re bulelang maybe diketso tsa rona maybe certain people ba re ba tshitsemo so modimo a ka se ke yena o tlo ba fang permission tumelo ya gore ba etse ba re emela ka letsatsi so man dha alladhi yashfa'u 'indahu kura ke mang o tlo emelang ba bangwe ka ntle ga tumelo ya gagwe tshwantse e be by his permission ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum o tseba seo se leng ka mo pele ga batho le se leng ka morago ga bona a ke a re lebeletse ka pele a re bone se re leng ka morago se so Allah subhanahu wa ta'ala o tseba se leng ka mo pele o go gotle o tseba se leng go gotle our safety e mo go yena wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ibile ga ba tsebe selo ga gona selo se ba se tsebang ka ntle ga tumelo ya gagwe ke sekore ka dilo ka moka tse re di tsebang ke tse modimo a nyakang gore re di tsebe wasi'at kursiyyuhu as-samawati wal ard so this is why ke ka lebaka le re ditsa ayatul kursi because it's the only place in fact mo Qur'aning mo mentionang lentswe le la kursi ere bodulo ba modimo bo phara ka tsela go boteng ko magodimong le mo lefatsheng now it's interesting gore ere magodimo and then re lefatshe le teng ba bona but okay we batla anong discussion e tele ba tla tlaseng wasi'at kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hafdhuhuma ibile ga e molapisi go tshireletso ya magodimo le lefatshe wala ya'uduhu hafdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim ibile ke ena go dimodimo yo anang le matla o nang le matlo so this verse is wa ka Allah subhanahu wa ta'ala ayatul kursi that's why it is the best verse now come on